Asbury University Revival chim turin mi tam takti hian anin laina abiak in hall hi hei hi ani e ta hian lu tur ania hemia lu tur hian darkar ni thum apona intlar angaya USA state hun sang mai baka khovel hun sang atangin mi ten hei hi pan khom ani mian chan hem khop maya mi pui achunga lu tur intlar hi hena ma hian alo omani achunga lu tur hian darkar thum darkar li nga ngai Patiang na to hi araw pui kamay nising ka na kan siya siyang bakin patiang yan na to kaya ni siya hey revival ahin at siyang may ane hey kan buang yan hey biyak hindi tunlay modan takatsay anilawa mi han hib tura til han siyang om suwang lome kan worship shoy tu na po himilar ang nilawa karem cha apiang in an shoya chuti hamilar khovel na shria tu ma nom chuang lo ama che kharau thiang le men mi a hi khom chuan em huna hian mi ten sang khai ka tin lalpa an shoy moya an fat mai ani ai kharau thiang lem om pui na zara hat thanga om tak chu ani chiang hai mai e mona lutur hian darkar linga apona nga ya ahuem em mai ni rau chiang lim ha tho hi machine te na kan sia thia khak ba kin sila ti thayani avaru ye e hak na hian America ram man sang afan me khovel hun tina e ham na ya kan suak bek no te se avan ro pi te lul ahuna hove ya kanom ni kan van nei le ani talpa chu ro pi da ro se he har thar hiam thadai te afan ni hiu maya hian thlai ania e la ni chuat zola achal ve lang chin zo hi high school zirlai te college university zirlai te tan pi ka thutna ta ani thianin hetiang hian thalai te ne na thu asuita hi rupui le ni in afriat ani he university mai lovin USA university tam taka hi har tharma hian akang kai chome zil ania USA mai lovin khovel hun da te po akang kai zil afriat ani po ani tharau thiang lim na tho luninge sela mitam takin sual simin Yesu Krista alam an hoi ahon le to ani ange